Kumbeti dong lok mati kata ini kumelo dire mukene ge gamente oket check mate ko twad me gwoko lwak ikom chamo go marajo makiti kapirne ke dano ikin ping le moro bulwoni safety precautions ikit me consumer protection kitika wachini lok enti doko dito pat lo dire ti wachini kape gamento kero check mate ci lwak go berkano red ikit me cham mogo marajo wi pona ne chakanyo beka nera schools mogo maguno food poisoning to yokwe mukono kuja tiyan maduong kitera ki largi ot yat ma ki beka tamino ngo gwangar mo bol poison i cham mago cham ento lok makino ayene kit maki gwa ke cham tima chiru tima raj so inoni by the time maki teru cham eno tiyan gi chamo no chilu kama kibeka gwa kay cham en kilo gen makitika luongane no ni food poison lo diero kumne kumbegu wachi kwed magi kwedo gino gubeka timo workshop man e fort poto e kar me kitika kwero ner me world food day mu karo chaber achira riyo ngej kuja so gubeka oleko kamete ne inoni kamu kana kitika onyo motara idek i school anok ene na pangeyo kwed ene ko wachi ne schools mo kena ke onye motara dek wek lo tiano tutwale nyera tiano kwana nyera pego bergi gena kile mlo ni hysteria pange kera oramo gonya kere hysteria loke ginyer me loka winye pebe mukena ne ke onye motara mukena ne ke onye kono formalin biro yat makitimo ngo tuju kiliel wek liel po bale ena winye kiti gwa kere riu ikin ping I cher ke charam riu school chak me school wai ki titit ki formalin so jimbe gindi ma in pe nge ka pegamento kero chak matek pero chikenyo ema atamne miro wache down ne cham maro te on tika chamane piti fresh yang ki gangkwan ki wila moranga maramotam ki gwao istoa kake gwa store tot bana wote nywale ye ento kake teru wana chama kumano wachama tot ma wa wachama ma bana pe par pere pm you reach a point ke wote gwet net wote no ni mir no kama pige mo ti wete cham but it was well protected and tot po na wodo wotie an ento kumbeti ki karmaranga store ke koro yare ye yat ma ke korne ni mi preserving wa ko ben mabe wa po bale kado o ngiyo la chen keta la wo lo ko wona la chencho lo ko wona donge ni roma ke yat ma ke kore ko mosquito net ni kati expose it gets time to evaporate mi a nyo kerne mo ni mi a inno ke ket ni ke karo store mo ma ti chalo warehouse ma ke bino ke koro yat en ke koro wen kutte kenyu ki ngone wa pa ne wen dongo e kenyu la chen adukine berutie wadaga lokum riyo wano ngoyo riyo mo be ani gang kwan idue chel no chama rinyo ke chel ema the last Saturday of the month kitero rinyo ke gwana don ke lako diet full ba papa lok me keto formalin e rinyo pegena ma winye ma chake we po kar wan we bene na lok kan wani sara report ma okati makiti wachini kumbedi joma ki char rinyo I chuk kama inete cher ka welie rinyo lwango pere gi onye en formalin pian dano deg ulwango ki jimo go mane ulwango kelo the past diseases ki jams ki ngongo ge so gena dong lu charri I choketem gi onye en formalin no yi char mi ka wedi ren pian twani trai lwango bena pere e wache gwake mo keti cher ka twaga no lwango pat beta no lwango dan ma pe no ka pian ma pe no lwango no ki onye en formalin en ma me gwako lieli. Any caution padana matika na one luo TV ni riyo ma ini chama ni I chama riyo ma kini riyo ma leng mutuo magi mai kan pe yeni ke ye chama riyo ma nero kong daga rem ti ye manok ngono lwango beri yeni roro pm ani bana lobo kiet ma ini chama kwede ke ngoma ini chama amero wachi mete ki conversation mo tlo ema riyo mi gang kwan kirana woji wana chama kwede ni wano ke nego diangba kena ko bana chot kitu kitingune ke kero ke ngo ke karo kantin cooks gi head cook gini gi chara ke tiene ki la ne ko duel gini itu ngane tin we are eating good food ento riu paro tiano kwan uno chara wilo ke wa ke tinyo ki bino ke karo fridge
The process ni rion around bere fridge pinena ria there is also very hard. O wa la chen ka ki wa ni ki char ki tuju rion. Irawo no na da yad ma ki tuju ki rion ni gwa rion wa ki tere po chia ka be o wa poison o kar char wa kum e kum lo tieno. Lo tieno wa giti marac. They are nearly exposed to everything. Joma nyuar gi tikenyu, joma gwak gi bene tikanyuar gi, joma mini gi cham bene tikenyu. So everything is just about the kids. Gwak gi bene ki ken dong tek. Ngomo miro ki tim. Gang kwan miro bet ki procedures ma megi. Ka wa miro chamo rinyo gini, wa chamo rinyo makining. Na ni cho wa kanye jim ne dong duong wa gwan wen kiti pier ki ARVs o pege be kiti pier ne ki ARVs dia rimbe dong kiti gwak ne ki fo dong kitim ka be dong the best thing ni indo mire gwak gwan ne gwak dia ngia do nek ki champion ka de ni chera chuk chino wati cham balaka. Amiro penyo dakta le onyo ngar ma kan mate kan wan lu TV wa ko kenyo ema. Ka ini kelo gwano meti ka gwak ke gang gwak gwano mo nyo gwano choli ket ko ni gwak in pingene ti ko rere meni ki coccidiosis ibet ki gwano mo ni manu gwak ke bero kami irayat ka ini nego ichamo and everybody in the house gets a stomach upset geti ka rench ron geti ka timo ngoni pegote kum yat ma ke kerni chemical motimoni ke je tuo pa gwena en manu gwak ngunu cham ku ngene gwena ko melet o cham accidentally ene kilo pel ene. I have seen on several occasions me chero ka mo cham gweno kai dugo bene cham en that single meal ente munyi ngaro woni wengi la wo cham gena ko man yete ka mut la wo cham gena ko man I am having a running stomach. All these are problems matika biro with the food poisoning. Dano tamani ka ini food poisoning. Te lokan ngaro no onyo poisoning ye ko. Onyo. Eto ene ko. Te lokan ni kit yo ma kiti gwaka kere chama inti chama ne kiti gwaka ne maraj. Maka ini chamo aduki ne beri maraj kom in. Yes. Ene food poisoning. Poti waji ni magena luoni. Food poison ma mego ne wolo dano me chere wolo mere wachi waka kere. Wa ngaro chama. Chuan pangadi chane wako chamo to chuan pangadi. Any enko food poisoning kita ema waju kan in general terms tikumano. Itere ki mo baleo nyo en ki onyo en mo tara dek la kori jimbe gini ayiti maraj. Ero eni merta ma megwa in bena kiti kita miro ma share free social media pages pa me Facebook ki Twitter kumbe ki lwoni X ko. Kiare bolta mi kono chwal bena message koni Mr. Larubi be ki kera me